हास्तिनि आसुक फांगोग्रा पार्टीनि बनक खुलुममुं तै जतो फाइमानजाक फाइनाय अक्रा चाक्रा जतो नआनि खा काहामियाफोरै डिविजननि रिपोर्ट Sini IPFT MCC conference tabun paikha sini salno romoi 10-11 Julai 2020 sini salno ni bagai sini अधिवेशन sini MCC conference abo sini sarati bara ni borok phayo Chino market price ini member of Central Committee chini 300 hai tongo abon tui chini conference chini ekta chini most important agenda angkai salaikha thoroughly chini present political situation tin salaikha jotto chini division present secretary chini 33 division ni sopaikha boron thane pura report nakha boron elagani report chini IPD party ni position ka hamjang to hamjang tong abor sakok salaikha abor chini ek number agenda jotto chini division hoite report makha tabo o report mamani poreo assessment khlainai chini agami ADC election no chini performance bahayungnai ongya already mankha abo tau chini high level committee salainai chini second agenda angkai chini forthcoming ADC election jotono saimano chini ADC election pisawui thangkha chini pandemic chini coronavirus no tuyui lockdown no tuyui chini pisaw thangkha abo tip salaiga detail salaikha saimano chini ADC election ungna tongmani ungliya tabok aboni bagai kebang mo chini division level lo abon tui salaikha tebe salaikha coming election ADC election tabo IPFT BJP youth sarkar government cholai tongo tiprabo ADC bhaino alliance tongnai to yabo tui salaikha amar sidan tonakha alliance tongnai phiaba seat sharing ni bagai very important seat sharing ni bagai salainai talk cholainai moni bagai ang khakago tini oro MC conference saklai hoka bor bai kok salaimani tang bhage salaikha tangi salaikha amna detail tini MCC conference saklai hoka tebe tini MC conference kabang ma decision nakha tini ekta decision nakai agami tini 23 August every year palai tongo the Parliament statehood demand day amna palai nai state level palai nai tamung keba tau pandemic ni jora tini oni lockdown ni jora go abo situation nagino abono bhage palai ni palaiya oboi palai nai kintu bo system palai nai abo detail salai nai tei saka odago tini jotto tini ADC ni agami election ni bagai kaise committee khlaikha abo jotto tini MLA tini central leader division leader bagi rekha 28 ta seat ni bagi ni group leader bagi rekha jotto seat ni bagi oro mention khareka chini state level ni leader tongo tei division leader tongo hakal jotto seat ni bagi no observer campaign khana bagi already sarati para public abo chongi rekha abo ke chini MCC sidanto nakha abo ang khakawo chini IPF party sotik sidanto nagai sotik time no nagino agoi tongo ang khakawo obviously chini IPFT party chini recognized party chini permanent symbol daborok agam election bahine daborok na inbasanai ang khakago om haiklai jodi samung tangi thama hanglai
o system mo drisik aw thamang khai obosshoi ang khakago sara Tripura rajyo chini IPF ti tei busu ragnai ragui tongo tei jeng agami election no 100% ang sure tongo jate chini jeng performance kaham khlainai jeng obo jeng saga jeng saimanam chini sara Tripura ni borok ni feeling borok aspiration jeng saimanam tomar Congress tomar CPM tomar BJP especially chini kongthai bararok Tripura sarok obono salaigo oboro boro montaibo khaigo je কমসে কম তিনি এডিসি এরিয়া গো বা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল না তিনি আঞ্চলিক দল বা রিজনাল পার্টি বন দখল খাইনো নাঙ্গো বন পাওয়ার ফাইনো নাঙ্গো অব কাছে ফিলিং দं তিনি বিসিঙ্গো শুধু আম আইপিএফ তিনি ফিলিং ইয়া তিনি সারা ত্রিপুরা তিনি কংথাই বারানি ফিলিং বরন এসপিরেশন এটলিস্ট তিনি ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল না আঞ্চলিক দল বা রিজনাল পার্টি আবন দখল মাখাইনাই আবন পাওয়ার মাখাইনাই অবর তিনি ফিলিং দं আবং আং খাকাও তাবো जों नुगो जों नुगै दं सारा त्रिपुरा राज्यको IPF party no tini strongest party tini recognized party tini sara Tripura jo tini committee tongo tini committee atak tini allied organization tongo tini youth IPF tongo IDOLF tongo tini Phankrak bodol tongo tini motor worker union tongo tini employee tongo wing tongo omai khlai jeng tini atta tini allied organization tongo teibo tini bisin tongo tini like minded organization kong ma NGOs tini Tripura rajyo ko kong tini Tripura NGO tongo o NGO bhaino maximum NGO Tripura rajyo जों साइमन o NGO bhaino boroni by spirit boroni tini IPF bor support khayo tini Tripura support khayo obosung hins makha aboi ang borno hambai rogo agam election ang khagao tini silent voter je kamama tongnai directly nugde efono tini kamama like minded organization tini NGO ro bor tongo bor tono support khainai obosung already जों साइमाखा आरो बगे आं खागाव तिनि IPF तिनि परफॉर्मेंस गाहामनाय तिनि आगामी इलेक्शन 2020 व अंगनाय जों जतो साइमानो आफ्टर लॉकडाउन मेबी आफ्टर 3 month or 4 month अबैसो तिनि इलेक्शन अंगनाय तिनि डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल इलेक्शन आज रागो आं खागाव 100% आं बिलीव खायगो तिनि IPF तिनि परफॉर्मेंस गाहाम खायनाय हामबाय